Kublai shuni fibro, kijing bitip nam tai kubar light kami kai, te gidon kumba 2000 light spa ar khnai teli e pos kami kai bat ki warden ru aga jukopor ki balai te la don nap deng nyupi ki bakwa ban apply nam tai kini ki pos te sa page ye kene video hadu ban nakut ban tip baha na kom ta kini ki pos bat ki qualification ki de bat kini bat kini ki pos 2000 light spa ar khnai ki de hagi school EMRS ane Ikalavya Model Residential School. Kini hagi school residential tak ada dan kamar warden margin hikai. Te shon poe kata hatu hapo Meghalaya ki don em kini school, margin school gede central school. Te ki don em hapo Meghalaya. Hoj hapo Meghalaya ki don, te hapo Meghalaya ki don kumba ar punyau tali e school bat menta kidang shna tempat long functional e. Te haman lagi blok kidon kawai ke school kumine gi EMRS ngkhat Ikalavya Model Residential School te hapo Meghalaya ladap sanction nadu arjakat khandai arjar arpho arpoe arfly te baro nadu arjakat khandai hadu menta kadon kumba arpunyo tali ai sampai yakini list lane phila ban check kina po Google list of EMRS school in Meghalaya pinsayo hi katu list PDF sampai igi school badon haman lagi blok man lagi district in don bej kawai ka school te phila ban check kita te nomor ba ki tempat functional te nakini ki post ato don em of Meghalaya ya kata te ngamla ban jawab nomor ba ki school ki don ki bala jandap menta bat ki don ki badang sedang rompak sedang bat ki don ki bala ya syat ka jing tre bat ki don ki badang wat jakaru adu menta te kini ki post menta ke bere jong TGT ne train graduate teacher jong secondary teacher sepo te kilat hadu kumba 3000 ruspa nrupho tenam tagi hostel warden male laispa laifsan hostel warden female laispa laifsau te baro kilong 2000 laispa ar khandai telda phikwa ban apply phaban tip hai ki eligibility criteria age ki baro mat kuno hikai bat warden te subject ki ba apply nam tagane ka TGT train graduate teacher ke de ka Hindi English maths social studies but science Hebi aman check bah ika PDF ka link jo website ban register ngasa buh po description ngasa batai kita te hangne phila ban i number of post total number of post kawi ka subject idan ka UR category EWS OBC SC ST OH baro adon lang sampai hang tu gine ki category wise te phila ban apply phila ban yo tang ka UR category bat haka ST category te nam ta ki SC ST category nam ta kani lada phikwa ban apply ka by registration omdan kam ban suwe is free nam ta ki we ka do ka dor kolong khasan spa ar hajar kam ta ndai nam ta ki SC ST ka de free lada phikwa ban apply sa register no ya kini ki post ki balai te ki don nam ta kini ki third language ru te Meghalaya kam don khasi language kam don hangne te kin sa ngathrai kan sa don hi andala mi biang sa kawai te kidon biang sa mta ki train graduate teacher nam ta kini ki beda nam ta ki music arts te nam ta ki physical education but library rudon te kini ru kidon te lada phikwa ban apply phila ban check ini ki post category wise UR EWS kanu ka jimbon post ten mar bagini ki central school te ya ki post ki bade po Meghalaya lanu on la ban thung ne na kini hi te mala ban thit marba lada ki tu ki bala dep ginang dep no haban thung no te lada phikwa ban apply pham apply no mentan mar umtip lano kane kan dep mar kandon suaka exam OMR sheet multiple choice dan kesadan sok interview te hostel warden ru kitu ngada batai gidon kanu teli post baro tu ada pen i gane sa check tu total post de ndus par khandai lai san nam tai shinrang bat lai san nam tai ki kenthei te ka payment nam ta gane ka tulop mar bagide ki jong ki central jete jong ki TGT train graduate ka tulop jeng ne ka level 7 ka basic pay ka starting ka 100,000 khandai spa tangga starting mo kata 100,000 khandai spa 4 khen ki allowance ki baro ya 100,000 khandai spa tenam ta ki order TGTs kum ki music arts physical education teacher ka level 6 ka starting ka live 1,000 spa badam ta ki hostel warden de level 5 kadai ar khandai hajar ar spa ta kadai tang ka basic pay tiksa plus ka allowance ki baro mau ka syllabus ek la don pa website sa check ngasabuk ka description po link phila ban download ka PDF hang turu phila ban yo na tong sedong te ki criteria eligibility criteria ke age limit kadai bej nam ta ki SC ST nam batai petang SC ST
kadeh hadu live pesan te lada barka age relaxation kan debek hadu saupo habaro gini pus hadu saupo snem phila ban apply te nakamata ka TGT train graduate teacher jongkan ki Hindi English terter gitu hadu ka science namta gine ke bedan ka mandap hyabran ka mandap ya ka degree lada pide bachelor degree in arts honors kagi jong subject te pindap Hindi na pindap English na kinono pindap ya ka degree kabar pihak pendap ya ka sitet eligibility ya ka sitet dan kami kata sitet pass dan kam marbakade jong central school ki shim ya ka sitet kabalai pindap ya ka biat kinilai teli dan kam pindap degree graduate deben dep ya ka deben pass sitet ba deben mandep ya biat te phila ban apply kini TGT teacher te laj no ikini ki way ki post TGT ki bere jong music arts pet bat kini ki way kini te amdon kam mandep ya biat ma bat sitet amdon kam te ki badep ya music non kam tangga bachelor in music ki badep ya arts ki way fine arts ke bro non kam tangga bachelor te ya ka physical education non kam tang bachelor in physical education phila ban apply te karena kalau level pe ngala metu hangne te kuma kita kini TGT teacher adu Hindi adu science dan kamen lightly ki siapan pendam graduate CTET pass and then biat yes kan mau la tapi ko apan apply 4 tip hang no phila ban yo posting hang no maka de all over India tentang manga setu phi baka post po mekalia kadon ki school po mekalia kidon hadu ar punyo tali te la khenlang hangne 4 khenya kata amlawan tip dan mar bakidon belajang dap mud ladap kin sa sedang no te mud ba ade lang haju tidak tapi ko amna apply no ka last date nam ta kane ka dei khat phra tarik jong manai agust nomor khat phra tarik jong manai agust te check kene ka link po ka description lek hang tu bisa yo load ki detail baro nam ta kane apply no register no ld na tapi ko am join ru su register bandap exam ya sampai ken haden ladap dalong kum no ru te tangine jemtip khlesibun